Saya Ibu Yatini, tentunya sudah kenal sama saya ya. Ini lagi bungkusin tempe nih. Udah selesai mau nyanyi ya guys ya. Mau belajar ini. Belajar terus. Biar udah tua nih masih hobi nyanyi. Ya. Warung pojok ampiran, hitung-hitung kekenalan. Aduh deng-denge mie rebuse, sega gorenge sing gede-gede, topat kopine, aduh bukete, ampun manise, persis kaya pelayane, urap-urap matang lirik nang dhuwur, padahal ati ketarik lan ngawur, nginum kopi nyedot nyembur, keliru masuk ning cungur. Akeh wong padha kelingan masakan, akeh wong padha kedanan pelayan, ora lali kasopanan sing sakabeh lelangganan. Ya wis balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tos gajian kaulan, warung pojok ampiran, hitung-hitung kekenalan. Aduh deng-denge mie rebuse, sega gorenge daginge sing gede-gede, tobat kopine, aduh bukete, ampun
aduh deng denge ame rebuse sega gorenge daginge sing gede-gede tobat kopine aduh bukete antun manise persis kaya pelayane pura-pura matang lirik nang dhuwur padahal ati ketarik lan ngawur minum kopi nyedot nyembur keliru masuk ning dungur. Maaf nih batuk nih serak. Coba hasilnya.